الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع 5 ترام: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه وما حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض اسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذيل. يبي الله سبحانه وتعالى تدل مولى طول سنيد حمد يتر ينطر يجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أوم ونولي مالين سبير من يجول صحابة من فوق وجول إذن دنا كجوك بدينك جوك نوكا يو الله جوك كان دينا تبنتنا هوار مكة جرتنا كان إندر مكة. اللهم آمين. واللي في رندو يلا يرمي وأدي أو مقدمة دو يعني ندند في نياو جرين الحكم الشرعي ومقدمة أردناند من الأصول إمور دي لسلي جدين ندند لسلي جدين فوتو دي لسلي جدين معينة ɗum koko wallitoto o muqaddima ɗo nde daɗɗane ɗo no wallito fi furu'iha e calɗi muɗum calɗi ɗin lasiliji alal wusuli e hewtugol ka fokkita to. ani ko daɗɗande nde daɗɗande ɗo ko lasiliji ɗin ko daƴƴere nden mo wawi nde ɗo o wallitotomo fi o hewto ka o fokkiti ɗon calɗi ɓay ko ka calɗi fokkita. كالدين وني الأحكام الفقهية العملية اليومية. يعني وان دي دفتر وان جانغور دو تيجي كو فقه مسائل فقهية مسائل كنت بيتهدي كفرعية مسائل عملية فرعية يونن لندم مسائل وجي في هewto e gol ko dabba kon e majji si antigi andi usuluji din taw do wallito mo moƴƴi o addi do di gimdi do wi al hukmu fi shar'i khitab rabbina al muqtadi fi ila al mukallaf iftuna. al hukmu ko woni nyaawore fi shar'i ka sharia ta'rif al hukmi shar'an wa khitab rabbina al ko ewnago jeyɗo men on ma ko yewtere jeyɗo en on yewtere Allah nden almuqtadi ñaawunde landinde fi'l almukallafi golle hellifaɗo on uftuna ƴoƴan ɗum ɗo andu ɗum ɗo faamu ɗum ɗo fatana ko ƴoyre ko andugol piiji ɗin ko on woni alhukmu fi shar'i هو خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب متعلق بأفعال المكلفين كو يوتر الله سبحانه وتعالى فوتناند هلفاء بين إما يوبي وادو ما يوبي أجو ما ɓe newnanama hiɓe newnana. si tawi ka yamirore Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i jiya e makko ɓen waɗe hunde kaari
si tawi faamike e nden yamirore ɗon wonde ko ha awa ko feere ala ko be waɗe hare woni wajib si tawi faamike e nder khitabe on e nder yewtere nden wonde ko rerɗingol nawondema haray ko be wona sunna ka haɗugol so wi acce taw waɗu hunde kaari si tawi tentini moƴƴi haray andama ɗon waɗugol ngol ko haram haray no harmi waɗugol si faamike e khitabu on ko wonde haray ko hollugol tun wonde a ella ɗo no woodi seeɗa mo waɗi kono o waɗali ene o tentinali haɗugol ngol wona makruh woni piiji nayi haram e makruh wajib e mandub maɗum sunna ko woni hakkude ɗon ko mubah soytu la junaha aleykum ella ala ɗo ella ala nde watton hunde kaari ella ala la ba'sa la junah man sha'a mono faala yo waɗu ɗum ɗon ko mubah ɗum ɗon ko newna jon noon o khitabu ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala fewtinta ma ko e ɗengal nelaɗo fewtinta hellifaɓe ɓen o wi ɗo hellifaɓe holli wonde ɓe hellifaka ɓen kamɓe si Allah subhanahu wa ta'ala wi yo waɗe de kamɓe ara concernaɓe so wi yo acce concernaɓe waɗi kamɓe ɓe fawaka taw jon noon no woodi alhukmu lwadi no woodi alhukmu taklifi hukmu lwadi no Allah subhanahu wa ta'ala walliniri piiji ɗin noon lelniri noon mo waɗani o yamirta en ko yen waɗu ko heewi kon hara mo waɗi ɗum sabu no humodiri si hunde kaari waɗi si hunde kaari si fewndike ɗo waɗe hunde kaari si fewndike ɗo yowodiri e sabu ma no yowodiri e charte joni ɗe yamira juulugol kono no waɗana sabu no humodiri ko si on sabu waɗi si inne yen juulu honno woni on sabu ɗon ko waɓuto on naatugol fewn ɗoni ni e yamiraka juulugol fana hiɗen yamira juulugol fana on kono ko si tawi sabu on naati ɗum waɗi si nangel liiƴike e hoore liiƴugol nangen e hoore ɗum na golle men enen e yamiraka en waɗɗum ɗum ɗo woni e khitab alwadi wonde yo waɓuto on naatu ɗum wona enen ewna ɗum kono si waɓuto naati no woodi ko ewna ɗen en waɗu no waɗi ko yamre ɗen en waɗu ɗum ko juulugol ngol hellifegol neɗɗo ani o wongol e taklif piiji ɗin fawegol e hoore makko inne joni ko be o waɗa ɗum ɗo ko be o acca ɗum ɗo ko tuma o heɓi kelle fuye o hewtugol duuɓi kelle fuye ɗum na juuɗe makko woni oyni ta joni a yomi wakkilo mi hellife nani vraiment ɓay joni ko simi hellifama ko ɗon haray mi yamira mi haɗa yomi wakkilo kisa mi hellife na jungo makko woni sonnajo on ko tuma o laaɓi e ƴiiƴam fiilayeru ma ƴiiƴam jibingol si inne yo juulu ma yo hooru fannimo nde ƴiiƴam ɗan ɗon o yamiraka juulugol fewnɗon o yamiraka hoorugol joni ɗan ƴiiƴam taƴugol ɗo na jungo makko woni wona wigo joni awa mi fiilike ɗo balɗe ɗi joni fiyomi juulu joni acci mi taƴa ƴiiƴam ɗam mi heɓano mi juulira ma mi hoorira na jungo makko woni ɗum ɗon woni alkhitab alwadi ko tawata ɗum ɗo na jungo men woni ko e ko suma waɗi wo si inne noon yen waɗu enen ko hanoɗen wadde kon ko waɗɗi en yen waɗu kon idan alhukmu huwa nisbatu shay'in ila shay'in thubutan aw nafiyan
wiyete hukm ka bangal lugha ko askintingol hunde e hunde bakkindirgol piiji ɗiɗi imma riwugol ma ɗum tabintinnugol simin ni ɗum ɗo moƴƴa ko ko waɗɗa ɗo moƴƴa ko ñawore par ce que mi riwi moƴƴugol ngol e golle ko waɗɗa ko simin ni a ko ko waɗɗa ɗo de ɗum no moƴƴi no joɗorɗa ɗo ni ɗum no moƴƴi mi ñaawi mi tabintinni moƴƴugol ngol e golle ko waɗɗa ko jonde ko waɗɗa ko si a riwu si a tabintinnu hare a ñaawi ko ɗum waɗi si naɓa ɗo ñaawore wona ga justice to ñaawore woodi fayna ñallal ngal fof ko hen wonɓe ñaawude sari jotani daari ka goɗɗo dari daari ka goɗɗo dari a ñaawi wonde mana ko dari ɗo wona ko hani darade nani ko goɗɗo wowlata kere ɗum no wowle a ñaawi he acci ɗum nani andi an ko a toñowo a ñaawi ɗum ɗo ko toñeni ko ñawore a o ko kanko jogui gonga goy a ñaawi ɗum fof wayno ñallal ngal fof e haalaji men ɗi fof ko ñawugol wonde ɓay ko imma yen tabintinnuɗo yen askintinde hunde e hunde tabintinnugol ma hiɗen askintinde hunde go e hunde riwugol yo noon ɗe ñawoje ɗe wonde nge ñawude no foti e daarude par ce que est ce que tawa ko wonde nge wiide ko ɗum ɗo no moƴƴi ma ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo no dagi ma ɗum ɗo dagaki ɗum ɗo no haani ma ɗum ɗo haana ɗum ɗo ko tooñe ma ɗum ɗo na tooñe koye honɗum mahuɗen ha yaltinɗen nden ñawore ɗum ɗo min haysu lugha hukmu ko ɗum ɗo huwa alqada'u huwa alfaslu huwa nisbatu shay'in ila shay'in imma thubutan aw nafyan amma o waɗi tarif on ka shar'u huwa khitabu الشارع المتعلق بأفعال المكلفين نفيا أو إثباتا أو يعني أمرا أو نهيا أو إذنا ويدون الخطاب كيف يتعلق بأفعال المكلفين بطلب كنا بيرجول ko imma allah subhanahu wa taala maɗum e ɗengal nelaɗo makko on ɗaɓɓira en yen waɗu goɗɗum no woni amre ma o ɗaɓɓira en yo en terto yo en accu ta en waɗu no woni nahyo woni ɗon ɗo joni si o ɗaɓɓiri en yo en waɗu imma o ɗaɓɓira en ɗaɓɓugol anden ko ɗum ɗo ko soobe ko be won haray woni wajib ma o ɗaɓɓira en kono tawa ko rerɗingol en tun ko fi en ɓeydo e moƴƴere no woni mandub ma ɗum woni sunna ka o ɗaɓɓiri en accugol ɗon ko imma o tentina taw on waɗi hunde kaari ɗey no toon tentinirɗi ɗon haray woni haray waɗugol ɗum ɗon ko haram no harmi si tenta haray woni macruh tigi joni no yamirirta ni ɓe wawuɗa ɓen ɓiɓɓe ma sonnaɓe ma ɓen ma golloɓe ma ɓen no woodi no wowlirta kamɓe tigi hara ɗon ɓe fijirta fes ɓen ɓe maaki ɗon anndi ɓe maako no hunde kaari kono ɗon anndi ɓe maakiri ka awa joode ɗo min ɗo mi yahi mi waɗa so ayni ha waɗe hunde kaari nani awa tawi on ɗo on waɗali hunde kaari awa aray ko heɓɗon wo ndaɓ ɗo yimɓe anndi ɗo yamirore nden ko rigueur ko be waɗe yawe joni a haray ɗo so on waɗi hunde kaari ɗo haray no welanmi haray ɗo mi jeeji on waɗe hunde kaari ɗon ɗum on yiyay woɓɓe waɗay woɓɓe watta en ɗofti ɓe moƴƴi ɓe waɗay ɓe ɗo to ɓen a ɓane maɓɓe wino en waɗ ɗum kono ɗum nande ma ɓen ɗo ko mi anndi ko honde mo waɗali ɗum ɓe piyata on tigi min noon mi naata e waɗugol ɗum
ɓenno ɓe acca ɗon a waɗali an kadi moodi aya alkaari kam waɗi kono ara loyru ala toon ko noon ka haɗugol haɗa ɓe gonɗa ha si mo waɗi ɗo hunde kaari si mi yii ɗo hunde kaari wona ko sikkuɗon kon omin hi mo andi ɓe maki hunde kaari watta ha min ɗo mi ala mi naata e waggol ɗum nani sabuna komi yii yeeso maɓɓe gonɗon wuri hari yeeso maɓɓe ngo fof no niɓɓiti fof no anndo e nder hitaba on anday uslubu façon no on tigi wowliri noon ko ɗon andata jogagol mo sooɓe e ko wowli kon e ani be waɗe ma be acce e tawagol no ii ko rerɗingol ko hollugol ma ko conseillé o wi aw idnin ma hara ko dungingol yani no waɗi hitabu allah subahanahu wa taala fewtuɗo e golle e hellifaɓe ɓen ma farlaɓe ɓen e mum tawa ko dungingol la junaha aleykum la haraja aleykum faman sha'a falyafal kono no ara wonde faman sha'a falyuma man sha'a falyakfur ɗon na suɓigol no ɗaati awa joni ko suɓo ko ɓuranma o ɗo ko suɓingol e hoore kamba joni awa mono sa faala waɗu sa ñaccu ɗon on ara wona suɓingol ma ɗum ɗo ƴetta ɗum ɗo ma ƴetta ɗum ɗo ko ɓuranma o ɗum ɗa ko kamba sa faala waɗa sa ñaccu ɗon an tigi anda e ɗum ɗon wona suɓingol ma wona ɗum ɗon wona e wole na on uslubu ɗon wona e wowlede kono waɗo sharia on wonde o yewta e goɗɗum o ha tawata ko hollata en wonde ɗum ɗo himo newnani en ko tawata ko o newnu tun ɗon noon ko sa faala waɗa sañi acca ɗon mo newnanma sa gongi ya waalo ɗanoɗa kono obligama nata joni ɓay sa gongi tun ko bewa ɗanoɗa mo newnanma sa welama ya ñaamu kono na obligatoire ko si a faala ñaama sa ñaccu ɗon a wonde heege ma gen ɗon ko noon ɗon ka kan ko noon siko resugol si a faala sa a woni fewndiɗo duuɓi resugol wona obligatoire resa na obligatoire jomba sina hara taw si a jombali tun a waɗay ko harmi hiɗa tagana jombugol yani moyen jiɗi fi fof fino jombire hiɗa mari e pelletle kadi sa jombali a wawata hoorema a wawtake hoorema ɗon haray ɗum ɗon ko hunde wonde go haray waɗɗike lanama la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibu o wi aw bi wad'in ma khitab mutaalliqum bi wad'in li sababin aw shartin wadu on ko sabuji ɗin ma chartiji ɗin joni fi sellugol dewe ɗen chartiji no woodi no fanɗi e dewal ngal tawata fi sellugol maggal on ala charte fi julde nden yonde sellu no jogi chartiji no jeeya chartiji no toon churutul wujubi no toon churut asiha churutul wujubi on ɗum ɗon fi yo waɗɗo ɗum ɗon ko wadi naatugol waktu on ɗum ɗon wona e jungo men en wowlino ɗum ɗon churutu siha yo tawontino wonde e laaɓal hara onda e soɓe laaɓal soɓe e laaɓal tayre e fewtugol qibla ko tawata ko an ɗum ɗon koye jungo ma woni ko an watta si a waɗali ɗum ɗon haray golle ɗen ɗe fewali few ɗum ɗon ko charte chartu asiha yono asiha wal fasad hal ɗon ko khitabu wadi ka ko khitabu taklifi usuliyankoɓe no yeddodiri toon ha kono fayda yaudul khilafu lafdan khilaf on ko yilto ko ani ko haala kono conten on ko woni nder toon kon yeddodiraka o li sababin wonande sabu aw charti ma charte andi sabu ko humodiri e goɗɗum sababu huwa ma yalzamu min adamihi al adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi sabu on si o ala
musabbab on haray ala kono sabu on si ari yali sabu on si ari be musabbab on ara o joni ko dirtugol nangen e hoore ɗum ɗo woni sabu wagutu on naatugol ɗum ɗum woni sabu joni wagutu on heewi kono yalli heewugol wagutu on ko be juula owoye wagutu on heewa hara juulade ko woni a juulata si julde ne sella si wagutu on heewade charte wama yalzamu min adamihi l adamu wala yalzam min wujudihi wujudum wala adamu li dhatihi charte on kadi wano salligagol ngol ko charte fi yo julde nden sellu kono si a salligike wona charte wona be si a salligike toon ko ya juulu si a salligo ron ka juulude a salligo juula kono noon a juulata a salligaki o wi awdi man'i ma hara ko haɗugol ngol imma talabu on ko talabun lil fi'li aw talabun lil imtina imma waɗɗo sharia on ko o ɗaɓɓiri en ko yen jogi to hoore men na yen waɗu ɗum emo ɗaɓɓiri en wona yen tooñ wona yen ño'u goɗɗo o ɗaɓɓiri en yo en accu fenugol wujjugol jeenugol ɗum ɗo talabul imtina ko ɗaɓɓiri en ko yen haɗito ko yen accu no toon talabul fi'il mo yamiri en mo ɗaɓɓiri en yo en juulu yo en hooru yo en hajju yo en itti zakka yo en jokku enna yo en janngo alqur'ana yo en yamiri ko moƴƴi en haɗu ko boni ila akhiri o wi ko ɗiɗo o wi agsamu hukmi shar'i hamsatun pecce ñaawore sharia nden koɗe joyi turam ko ɗeɗo woni ko ɗaɓɓa ko e ɗeɗo ɗaɓɓete ñaawoje ɗen ko e nder ɗeɗo woni joyi rama yarumu ɗaɓɓugol ko e nder ɗeɗo ñaawoje sharia ɗen ɗaɓɓete e nder ɗeɗo pecce joyi ɗum le fardun ko farilla ñaawore goo wonade bun e ko yiɗa kanji ɗiɗi ko fayde ko khitabu gooto ko ewnago woto ko ɗaɓɓugol yo waɗe ngol ɗaɓɓugol yo waɗe si tawi ɗaɓɓugol ngol tentinama woni farilla si tentinaka woni ko yiɗa ɗon woni ɗiɗi wa karahatun e ko aña haramu e ko harmi woni nayyi ɗo koko haɗugol si haɗugol ngol tenti haray muqtadi ko harmi si tawi tentali haray koko aña woni nayi thumma ibahatun refti ko woni hakkude ɗon kon ɗum ko newnugol ko dagingol wigol sa faala mono faala yo waɗu ella ala ko ɗiɗo jowi woni alhukmu al ahkam almutaalliqa bilsharri imma an yakuna fardan aw yakun nadban aw yakun haraman aw yakunu makruhan aw yakunu mubahan wo ɓen mubah on wona yamirore mubah wona yamirore ɓay wona yamirore wona haɗore wa massa wa tarafanimo ko tertorani tum kono ko selli kon ko char'u jeeya si tawi on sa yi on innaɓe ko fi on ɗum ñamanta maaro ɗanna mubah idan heeɓi jogike hukmu no mari hukmu tawi o wi noon joni ko honno sennodirta hakkude haram e macruh hono sendirta hakkude fard e mandub o wi summa ibahatu o wi fama amurun ko yamira kon jusim fellita fardu hara woni farilla woni ko yamira no tentina kadi jasmu na sikki sakka wono rigueur no e muɗum haran no woni farilla wa duna al jasmi ay al amru alladi duna al jasmi mandubun wusima haray ɗum sifama waɗanama mande wonde koko yiɗa wusima alwasmu ko waɗugol mande ma yani andingol ko définisugol ko ɗum waɗi daabeji ɗin si tawi ɗi sunnama ɗi waɗama mande ma sunnugo ɗi waɗa ɗi mande ɓeyde ko wasmu wasmu ɓeyna lahu simatum o no jogui mande mo jogui joni pihum ko tawata fayde ko kanko tun jogui kum pihum ɗon ani joni waɗi to sottinde ɗo
ɗum ɗo no sendirmo yimɓe luttuɓe ɗum ɗon ko sima ko mande wonde manede no wona ka jikkuji on jikku ma ko hunde kaari hay goto wawano waɗano ɗum ko sima no wawi wonde hara ko ka tagudi idan mana wusima si tawi yamirore immurde e allahu subhanahu wa taala ma immurde ene laaɗo makko on ko fewtintinna en enen fawaɓe ɓen si tawi pellital ala e mum haray ɗum ɗon ko siforte ko wonde koko yiɗa si pellital no e mum haray ɗum ɗon ko siforte ko farilla no wiye fardu no wiye wajibun no wiye lazimun no wiye mutahattimun ɗiɗo fof ka jumhur ko ɗi gootu ko hanafiyan comme ɓen senndini hakkunde fardu e wajib kamɓe ni fardu on ma sabata bi dalilin qat'iyin yakfuru jahiduhu ɓe wi kamɓe ko woni farilla on fardu on koko tabitiri dalil pellettijo tawa mo yeddiri ɗum hara o yalti diina ɓe wi wal wajibu ma sabata bi dalilin dhanniyin la yakfuru jahidu amma ko wiyete wajibu kon kamɓe ka maɓɓe ko wonde haray koko tabitiri dalil mo wona pelletti no gasa himo selli no gasa o sella ko ɗum waɗi kamɓe mo yeddi ɗum ɗon al ahkam thabita bi dalilin dhanni bi khabari l ahad ɓe inni kamɓe haray wonal kefere kono ko selli kon ko jumhuru wi kon ko wonde fardu e wajib ko gootum fardu e wajibum lazimu mutahattimum ɗiɗo fof ko gootum si tawi yamirore nden e pellital no e muɗum yani yamirɗo on wona conseil o jonni ko yamirore awa ko hunde kaari watte ɗon haray woni farilla si hewtali ɗum haray woni sunna ɗum ɗo kala e nder yewtereji e nder décret ji ko yaltinte kon e nder yamiroje ko iwrata kon dow ara e leyɓe ɓen ɗum ɗo no anda no toon ko tawata wontirɓe leyɓen no andi si ɗum ɗo iwri dow ɗum ɗo hara e haala ala samakala ala few ko ɓe ɓe waɗa no ara hewta ɓe yamirore nden kono kamɓe tigi ɓe tawa ɗum ɗo ko conseil sani mo waɗi no moƴƴi kono mo waɗali kan nawdema o yaha e ka kaso ko noon hakkude ani joni ko ɓay yamiroje no iwrude dow ene julɓe ɓen yamiroje iwroje dow ɗen ko iwroje ka Allah e iwroje ka nelaɗo Allah ko ɗen tawa ɓuuri wontirde dow e si tawi lamɓe ɓen kadi Allah subahana taala no yamiri yen ɗoftoɓe e yamiroje maɓɓe fanniɓe yamirade yeddugol Allah kono yamiro ɗo ko fanda ko yamiroje iwroje ka Allah e ka nelaɗo Allah on si tawi yamirore nden tenti tum haray woni farilla si tentali haray koko yiɗa o wi dunnahi koko haɗa noon ɗon ɗon dunnahay makruhum e ko aña wa ma hatmin na hatmin ma hatmin wondude e tentingol haɗugol ngol haramu haray woni ko harmi joni noon ka wi ko acce ta on waɗu mi haɗi on ɗo si tawi tenti ɗon kadi haray waɗugol ɗum ɗon no harmi si tawi tentali haray koko aña kono dunnahay jon haɗugol ngol yani haɗugol ngol haɗore nden makruhum koko aña si tentali wama hatmi wonde e tentingol ngol haramu haray no harmi woni nayi farilla on sunna on e ko harmi kon e ko aña kon jawabun ɗum ma'adunun koko dungana koko newna ma'adunun wajhayhi koko dunginana geese mum ɗen ɗiɗi waɗugol e accugol ɗum ɗon haray mubah ko ɗum wiyete woni mubah woni ko dagi joni ɓe no mastawa tarafahu ko cenɗe mum ɗen ɗiɗi noon foti waɗugol e accugol ɗum ɗon haray ko wiyete ko mubah tawi si a waɗi a waccatake a mantatake a yoɓatake si a waɗali a felatake a ŋiñatake a lettatake anni fota ɗum ɗo woni no dagi sa faala
sa faala waɗa sa waɗi goto wiyatama jarama si a waɗali goto inata daari ko gerɗa so anmi kadi joni a yiya itti kooƴe goɗɗo inata e mba jarama ko ittoɗa kooƴe ko honno sa ittali kooƴe goɗɗo feltama humo har itta kooƴe ɗum ɗo ko mo baa noon no heewi e nder e golleji Allah subahana taala mono faala yo waɗa mono yo acca ɗum no ɗuuɗi ha o wi dha ɗum ɗo tamam woni timmode ñawoje joyi ko wino ko ñawoje ɗum fecca pecce joyi o wi o timmini ko ɗeɗo joni noon o wi wal fardu farilla on kadi qismani ko pecce ɗiɗi kifayatun wa ayn ko fardu kifaya fardu ayn andi joni o wi en e nder ñawoje ɗen ñawoje sere ɗen joyi fardu no toon mana farilla on farilla no wawi hara ida talaba alshari'u alfi'la walam yu'ayyin alfa'ila fahuwa fardu kifaya ida kana alfi'lu muta'alliqan bil'ayn talaba min kulli shakhsin an yaf'al fahuwa fardu ayn joni waɗo sharia on so o ɗaɓɓiri yo golle ɗen waɗe kono o toɗɗaki waɗoɓe o wi to hunde kaari yo waɗe haray ɗo ko fardu kifaya ko be waɗe kono ko homɓe watta ɓeru waɗuɓe o haray yoni himo yamiri wonde fure yo juule kono o innali ko yimɓe jowo juulata ma ko be foppu juula fure o kono noon himo yamiri yo fure on juule ɗo ko fardu kifaya ɗum ɗon si woɓɓe goo waɗi hara ɓe waɗali ɓen ella iwi e maɓɓe si foppu non jooɗi ke sali ke ɗon juulde fure o imma ɓe ƴetti tum ɓe surroyi ɓe jaɓali juulude mo e hoorele sabbuji fi yo juule ɗin fof no timmi ma ɓe accimo ñoli ɗon kamɓe anduɓe ɗum wawnoɓe waddugol ɓen fof paare ɓe jogui bakkat sifa ɗum ɗon no ɗuuɗi tawa waɗɗo sharia ko ɗaɓɓiri ko yo be golle ɗen waɗe wono heɓugol lanɗo ko fardu kifaya be heɓen lanɗo heɓugol ñaawo ka justice ko be heɓo heɓugol aynoɓe police e gendarme e militaire ɗum ɗo ko be heɓo ko ɗum ɗo fof ko fardu kifaya en heɓugol ko e ñawdowo en heɓugol karmakojo kummalujo tawata ko oɗo yani masalaji diina ko jiɓi wo so en landike mum kanko haray mo andi en heɓugol ɗum ɗon kadi ko fardu kifaya inta en fof ɓe wonen karmakoɓe kummaluɓe kono dagaki ka tetoɗen ɗon hara en janngali en heɓali jannguɗo ha yultoyi be heɓen almamijo ko ardo en ka julde ɗum ɗon ko fardu kifaya wiyata ko en fof ɓe wonen almamiɓe kono be heɓen waɗanowo en ɗen golle ɗon mbi mana golle ɗe tawta waɗɗo sharia on ko ɗaɓɓi koyoɗe golle kono innali ko be mo ɓe golla ɗum ɗon ko fardu kifaya amma fardu aynu on ko tawata ko yani waɗo sharia on wona yo golle ɗe waɗi tun o ɗaɓɓiri ko mo be yo waɗu ɗon ɗon no waɗi goɗɗum go ko tawata koko yowodiri e char on ko yowodiri e sharia on no waɗi goɗɗum go ko yowodiri e jibilli wono yewgol ka hurgo ɗum ɗon goɗɗo waɗanta goɗɗo ɗanagol goɗɗo waɗanta goɗɗo ñamugol goɗɗo waɗanta goɗɗo kono ɗon ko jibilli no noon Allah tagiri joni noon ko char sharia no ɗaɓɓiri mo be yo juulu joni fiiɗo en heeɓi ɗo wulure juuluɓe si goto lutti o juulali haray kanko on ko makko kon o waɗali o nanguitirte horugol ngol hajjugol ngol laɓɓinagol ngol salligui e longal e warɗin ɗo ɗiɗo woni fardu ayn o wi farillaji ɗin no sendodir no waɗi goɗɗum ko kifaya wa huwa ma ida gama bihi lbadu sakata al ithmu an ilbaqin e fardu aynin ɗum ɗon komo be waɗa hansi tawi luttuɓe fopp waɗi lutti goto mo waɗali haray bakka toon no jokkimo o wa yashmulu o noon ɗeɗo pecce ɗiɗi wigol ko kifaya e ayn kifaya e ayn no mofti almanduba ko yiɗa sunna mandubu sunna ko yiɗa tawa ko sunna bidayni ɗiɗo ɗiɗi bimana ɗe pecce ɗo ɗiɗi no toon sunnaji goo ko sunna kifaiya
no waɗi sunnaji goo ko sunna ayniya. So ƴetti joni sunna kifaiya, sunna mo tawata ko wi'a ko yo sunna on yo woodu waɗuɓe sunna on kono na be foppo waɗa. wano naafugol suumaye ka juulirɗe wurinta juulirɗe naafugol ko sunna kifaiya. Si woɓɓe goo naafoyi ka juulirde no sella an ka naafa ka suudu maɗa naafida e ɓeygure ma. wonande wiiɓe julde iidi ko sunna ɓeyni ko sunna kifaiya. ko woɓɓe goo yo juulangen iidi ta fof tettoro hara juulaali iidi, kono si woɓɓe goo juuli iidi haray sunna on heɓike alhamdulillahi. luttuɓen hay si ɓe juuloyaali hara ella ala ko ɗaɓɓano yo waɗe kon woɓɓe waɗi. no woodi sunnaji goo ko sunna ayniya, wano rakatul fajiri ko sunna ayniya. fi woɓɓeeɗa juuli rakatul fajiri joni wiyatake min yomi accu ɗon ɓe juulanila. wano tahiyatul masjid sen ari ɗo en naati en sappo ka juulirde ɗo en wiyata joni awa ɗiɗo juulagen ɗon tahiyatul masjid on hara e gayni. ɗo ko sunna kono ko sunna ayniya, ko be mo ɓe juula. wano hoorugol tenen e alkamisa ko sunna ayniya. fi joni woɓɓe goo hoori innatake a luttuɓe joni onon alhamdulillahi onon hay so hoorali komin hoori ɗo ko gaynani en. ko wona noon bi mana wongol ko ayni e kifaa'i. farilla no naati ɗon, sunnaji ɗin kadi no naati ɗon. ɗum ko mandub e sunna ko gootum. ko malikankoɓe sendi seeɗa hakkude muɗum ɓe inni sunna on woni ɓuri jogade degré edi mandub e ɓe wi kamɓe ɗon ɓe yeddude ɓe hakkude mandub e mustahab e raghiba e naafila. ɗiɗo yarli ko ɗi darajaji gooti kaahi ɗi serti. wono imamul garafi mo waɗi tahqiqe e muɗum haali ɗon haalaji juutuɗi, kono ko selli kon ɗin ɗon fof ko ɗi gootum. sunna on noon ko ɗum ɗon ɓuri tentude. imma sunna on ko nelaɗo waɗi o waɗi tike ma o tentini e makuji makko ɗin, ɗum ɗon haray woni sunna. amma si tawi tun o janti wonde baraji mum no ɗuuɗi o waccu o coobi ɓeyni noon no wi e mandub, no wi e raghiba, no wi e nafila, no wi e mustahab. o wi ko ɗum ɗo ɗiɗo woni ñaawoje ɗen telen ka banggal sharia ko fardun e nadbun haramun makruhun mubah. o wi fardu on e sunna on no jogii ayni, no jogii kifaa'i. kifaa'i ko tawata ko ɗaɓɓa ko yo waɗe, kono wi'aka ko be mo be waɗa. ayni on ko be mo be waɗa, mo acci waɗali fi luttuɓe waɗi hatta haray no jokkimo. en torki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah faami e dina kam faamu selluɗo, arsiken kadi gollitirgol ko faamuɗen kon, o jaɓanen kadi ko wonnenge gollude kon. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin.